I kublay ya pi waro ki pralok ki wasnyaw suk wo up I ki kubor ha new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi ne gajan med wada uwi uwa khrong na Bihar da pediang uda ka phone pay day wakin chirup wa ka QR code haradang yong o te tons dangi chiki kubor uwi ne ki wakrong uwa na Bihar uwa la soap house nem irta uwa jo khrong ha betia railway station de lat na mo de option uya ki bruwo su yo o langba ka digital mode chirup wa ka QR code plakat ha uradang yong o deilang wa ka digital tablet uti Nongkhrong uwa da tip pertuit kam uraju patel uwa khut ki katni kam u digital beggar uwa da khut ya o de kam uwa board yong u chief minister warim ka jilla ulalu prasad yadav we da chimbanta ule ha ka program yong o uwa da inspire le ha u prime minister Narendra Modi digital India campaign uti uwa khrong da ong uwa mju umlin uwa up ya u prime minister Modi man ki baat program Hawaya kelam waki wapatai kubor, uraju patel da ong ukamni, da pediang oda ka digital payment, we da dap dapiang, da pendep oye kamram yonga, we wo pendap yokpo yonga. Da khrong ohe ni nado ipor wadang kian, tangwa da penkala oye rukom khrong hakani ka perthai digital kawakan ni. Hadin wada dep o khrong da thia open ha station hi, we uchem ode wi the one irukom im. Bon sin ki bru da kanta ki wo poisa yanga de wa ong wa kutia de bon le ki wa wan unki da ong ki wa ha kani ka juk pe phone ka wa kani kam de ura poisa nei te idaw da y account o ha bank wa ka wallet da ong cho uti uwa khrong uwa da ra da ka wallet hei wo khrong da ong uwa dang bon hi ki wa da ka cash tangwa da le ki wa transfer poisa ha ka wallet yong o da pentip ule wa ka bank da pan ko ya ka adhar wa ka pan card yong o hei wo y account me kamte da pha chna u ya ka pan card upatel da y account u ha main branch ka State Bank of India ha betia we da yo ule ya ka wallet ka wa da dep chna kam wa man kat ni upatel da khrong u digitally ha sodong ka betia railway station a ka perthai computer what ki Nongkhrong le da khrong ki da ka wallet hado kat once nya phalawa uti ubru le depen kam uda ka wallet hei wo khrong namo hei wo chim poisa ne ki pro